So. Und wir spielen eine Runde. Moment. Ja. Um Gottes Willen. Versuch ein bisschen leiser. Geht nicht. Oder? Doch, geht, oder? Geht nicht? Ach, scheiße, wurscht. Muss man mich eben raushören. Muss euch Mühe geben, ihr Säcke. Oh Gott, mir ist echt zu laut. So. Besser. Die Wundenpickaxe schnell mal genommen, um hier Löcher in der Quartier drücken und hier Löcher in der Wand haben. Gott, ist jetzt spaßig. Ein bisschen Kohle. Ist sehr praktisch, wenn man am Anfang so viel Kohle findet. Meiner Meinung nach. Weil im Dunkeln ist schlecht munkeln. Aber ist ja gerade hell. Moment. Option. Dass sie das doch lohnt mit den Fackeln. Oh Gott, hängt jetzt. Drecksrechner. So. Kloppen. Und weiter kloppen. Ja. Ach, macht jetzt Spaß. Ist jetzt schön. Einfach hier kloppen. Alter, sind schon viele Kohle. Glück gehabt, würde ich mal sagen, ja? Drecksding. Ein bisschen Holz. So, Bambus. Ja, komm her, ich brauch Kotelett. So. Ab geht die Luzi. Ja. Hauen. So. Na komm. Ich finde es ja schrecklich, dass man bis nach oben die Blöcke weghauen muss, um den Baum loszuwerden. Aber naja, soll wohl realistischer sein oder praktischer oder was weiß ich was. Ich verstehe es nicht. So. Was wollte ich machen? Ach so, ja. Ach, machen wir 3 Stück, wa? Yeah! Haha, eine Axt, nee, eine Pike. Eine Axt, warum sagt man Axt? Ach Mensch. Ich nix gut Deutsch. Bauen wir uns noch eine Treppe, um unser Frodo-Beutlin-Haus ordnungsgemäß betreten zu können. Ah, reicht wohl nicht hier. Und wieder rein ins Inventar. Soll man eigentlich hier Englisch reden oder soll ich Inventory sagen? Ich weiß es nicht. So. So. Och, ist das schön. Oh, it's getting dark. Oh Gott, wie schmeißt man noch weg? Ah, okay. Na, wer braucht schon Dreck? Gibt ja, die bauen Häuser draus. So. Oh Gott. So. Wir haben keine Fackeln. Dann bauen wir Fackeln.
das jetzt eigentlich erklärungswert oder muss ich nicht als Theoretiker machen? Verstehen das die Leute? Sind die dazu in der Lage? Kennen die Leute das Spiel überhaupt? Soll ja recht unbekannt sein, habe ich gehört. So. Haben wir hier schon mal die Köln? Oh, noch mehr Kohlen. Mensch. Ich hab's aber auch drauf. Die Kohle rennt immer zu mir. Ich kann da nichts gegen machen. Eigentlich wollte ich keine Kohle, aber jetzt sind wir reich. Scheiße. Na, Hauptsache die Musik läuft. Ich kann wetten, wenn ich das hier irgendwo reinpacke, dann versteht mich kein Schwein, weil die Musik zu laut ist. Aber ist nur eine Vermutung. Oder die wird ja nicht aufgenommen. Ich finde es ja schon schlimm, genug Selbstgespräche zu führen, mich dabei aufzunehmen und das ineinander zu stellen. Aber das macht man nicht alle, wenn man Langeweile hat. So. Ja. Na, eigentlich könnte man das so. Ah, ich merke schon. Beißt sich sonst. So. Schön, dass ich den da hingesetzt habe und jetzt wegklicken. Wir können jetzt hier stundenlang erzählen, weil ich jetzt hier 1A vorhabe, aber ich habe keinen Plan. Aber naja, Hauptsache Spaß dabei, wa? Hau die Steine weg, hau die Steine weg. So. Ach ja. Ein Geröll ist das sinnloseste Material, was hier gibt. Ich hasse Geröll. Vor allem, wenn nicht genug Platz ist, dass ich die Kerze runterstellen kann und die automatisch verschwinden. Wenn das überhaupt noch funktioniert. Oh Gott. Oh Gott. Oh, ich hasse solche Geräusche. Viel zu schlecht. Ah, kommt der von hinten? Was so gruselig. Scheiße. Hier drinnen kann mir nichts passieren. Versuche ich mir einzureden. Nichts. Wow. Deswegen spiele ich keine Ego-Shooter. Ich bin einfach zu schreckhaft. Und die Geräusche bei Minecraft, die machen einen ja fertig. Oh Gott. Am besten im Bett liegen und schlafen. Aber ich hab keins. Oh Gott. Das ist so gruselig. Hoffentlich benutzt er nicht die Treppen und überfällt mich. Zum Glück kann er keine Türen öffnen. Wo ist er denn? Hallo? Ach. Nee, der ist das nicht, oder? Oh nee, der kommt von oben. Ja. Nee. Kein Spaß. Oh Gott. Nee. Wir spielen andermal. Ach ja. Geröll. Mensch. Also irgendwie erinnert mich die Bauweise der Häuser irgendwie an die Flintstones. Aber leider gibt es hier keine Mülleimer aus Zombies. Oh, ein Zombie-Mülleimer wäre geil. Oder ein Creeper-Mülleimer. Wir brauchen einen Creeper-Spawner mitten in der Erde, wo wir Steine reinschmeißen, die kaputt machen. Hilfe. Oh geil, eine Feder. Mensch. Vielleicht sind Creeper mit Hühnerfangern, wenn die Federn verlieren. Wer weiß? Ja, das weiß nur einer.
Und ich hab grad seinen Namen vergessen. Wer ist denn der Kerl, der den Scheiß jetzt programmiert hat? Oh, wer sabbert denn da hinten? Ah. Nö. Dass die Schafe keine Angst haben. Dass die Zombies keine Schafe fressen. So. Ja, auf der Höhe war. Oh Gott, jetzt hängt es wieder. Ach Mensch. Ja, so eine High-End-Grafik, die braucht schon ordentlich einen Rechner, ist mir mal so aufgefallen. Ja, wenigstens habe ich schon 2 Feuersteine. Wir sind guter Dinge, bald können wir die Wälder anzünden. Okay, Mensch. Ist aber auch unangenehm. Mensch. Kalter Betonboden, draußen die Zombies. Fehlt nur noch ein Schwarzer, der in seinen Hund heult. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut, weil mir dröhnt die ganz schön auf dem Ohr gerade. Oh, wäre endlich kein Geröll mehr. Aber Sand. Oh Gott, die Halle kaputt. Ich will einen Mod haben, wo der blutige vollste Krieg von der Bäume einschlägt. Das wäre jetzt geil. Wäre absolut der Hammer. Auch wäre wirklich so viel Realismus. Kannst du nicht verstehen, dass alle eine scheiß HD-Mod installieren und dann sich freuen, dass die viereckigen Klötzer schön angemalt sind. Ist ein Vögel, macht ein Vögel. So. Ah, Mike, der mit dem Scheiß. Ach, schon kompliziert die ganze Scheiße hier. Oh Gott. Und die nervige Musik im Hintergrund. Ich dachte mir, die Musik wäre langweilig, aber das ist ja schrecklich. Das reibe sich mit der Lektion ein. Oh Gott. Ah. Gut, ja. Oh Gott, von ihm kommt auch wieder einer. Ey. Ja, verbrenne du Sack, Alter. Oh, jetzt kommt da noch einer. Ja? Okay. Ei. Oh Gott, die brauchen scharf. Komm her, komm. Ja, komm. Davon muss man Schafe töten, um Wolle zu bekommen. Das finde ich ja richtig elend. Здравейте, аз съм Шерохекси, както виждате, днес играме Minecraft Story Mode и продължаваме от предния път, дето стигнахме.
Знаете, народ, че трябва тук, защото стана най-интересно. Да видим сега. Да видим сега. Ще намерим ли този Сорен, дето го търсиме така от доста време. Айде, let's go! Ти ще мреш ли или? Айде, марш, а така, аз последен. И сега ги затворят тук и да мрат вътре. Това е готино, бе. Готина къщичка. Само ако можехме да го открием по-бързичко. Дай спринт, дай. А така, фонтан. Той нещо ми обърка. Добре, кото и. Да погледнем. Мястото за сядане. Ами насам. Насам нещо интересничко? Не. Добре. Опа. Малко шибано се върви. На къде да погледна? Не, тук ме дърпа. Поне така усещам. Пък тук има врата, дето има мелодия. Да видиме. Open. И сега. Какво имаме вътре? Ей, прасе, тихо! О, боже! А така, прекрасно! Прецакани! Сега изкочи от това. Да носи прав. Без сад. Тихо, ей. Тихо, бе, прасе. Jesse, do you think Soren is talking about them? Леле мале. Then again, everything else about this guy has been pointing to crazy. I guess everybody needs hobbies, even if they are really dangerous. You think he's actually training Enderman to build stuff? I think he thinks he's training Endermen to build stuff. Let's look around, see what we could find out. Отново почваме да търсиме. Я да включим някой друг диск. Calls of the Enderman. Като мучим. Еми добре, значи ще мучиме като ги викаме. Enderman Observations Part 27? Бля, дайте да ги намушкаме всички да така набързо, колкото да видим дали ще стане. О, боже, по-бързо. А, така. И последният ще стане ли нещо? Това, че за главите, като си ги сложиш, нали, да те виждат, може би. Да. Все тая, пълни глупости. Някакъв костюм на Ендермен, който си няма идея какъв е. Wait a second. This must be the disguise Soren was talking about on the recording. In order to walk amongst the Endermen, you have to become an Enderman. Той ли е било?
Добре. Еми, значи ще ставам Ендермен, то се е видяло. Птитон. Атака. Ставаме Ендермен. И... Чакай бе, кога си... Сложи всичко друго. Мале. I'm fashion. Stinky, but And I know it. Ugh, more than kinda stinky, I'm sorry to say. It's so weird. I know it's you in there, but I still don't want to look at you. Тука. You find anything useful? Кажи. Worth asking. Добре, Тос не знае нищо. Да погледаме през прозореца, някой ще ме види ли? Ехо, ехо. Оле, мале! Защо трябваше да го казвам, бе? Дайте нагоре. Дано ли се чупи? О, добре, не се чупи. Така. Тука. Много, много книги. Нищо друго. Така, момент да не се хвърля. Ох, управлението е толкова шибано. Добре. Да погледнем от тука. И сега тука. Оф! Good thing they can't see me through this glass. Мина тука. Редстоун блокчета. Маса. Нищо. Еми прекрасно, нямаме нищо тука. Значи слизаме. Така. Сега внимай да не се изтърбуши. Добре, браво. Поздравления. Сега, какво ми остана? Тук има чест да видиме. Ох, това управление, фак. Какво имаме тука? Чест пълен стайни и какво е това? Found something. What you got? Нещо интересно. Sort of crafting recipe. But why would someone as brilliant as Soren need a recipe for a shape that simple? Because they're not for Soren. They're for the Endermen. This must be what he's trying to teach them to build. Okay, so if Soren is using those blueprints to teach the Endermen 6 to build, блокчета and от there's глина. these guys missing from the stand, He must be conducting his experiment right now. of course. The missing disguise is the one he had to put on before going outside. Which means if we want to get to Soren, we have to go out there to do it. Да изчезваме. Apple Painting, така. I'm no art snob, but You know that's really creepy, right? Да. The И Enderman какво? suit. I keep wanting to not look at you. It's so disturbing. Ще те изям! Ей! You go ahead and build with those Endermen outside. I'll just wait here. Амаха! Ти подя ли? О! Блокче! Клей! Крап. those instructions called for clay blocks, just like this one. Моменти, горе мисля, че имаше. Качваме се отново. Така, и тук има още едно. Дай му! Бързичко. Така. Сега да се огледаме хубавичко. Добре, тук нямаше, значи беше от другата страна. Така, 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 така. Охо! I'll take this one. Come here! Така станаха двечки. Трябва да ми 6. Така, тук няма нищо. Ама... така, спринт, спринт, спринт. Дано не съм изпуснал някъде някое. Ще бъде много кофти. Така, това тук да го вземеме. That's 3 I've grabbed so far. Да бе, мога да броя, моля ти се. Няма нужда. Рубен. О, врати, това е екситът. Охо, охо. Момент, видях. Айде бе. Взимаме. I'll take this one too. Станаха 4. И само още 2. Тук мисля, че забелязах още едно. Не. Не искам да излизам. Забелязал съм дрънки. Фак. Къде могат да бъдат другите? Jesus. О, ето още едно. Доближавам се. Looks like this is the last block in here. Чакай. Как бе? Как ще е последното тука? Пленц. Може би тука. Guess
hard to get plants to grow in the end. Интересно. Къде ли може да е последното блокче? Дали няма да бъде отвън? О боже, фак. Добре, еми аз не го виждам. Което значи, че... Някъде тука... В този част мога ли да бръкна? Не. Нито в този, тук вече бърках. Фак. Лошо. Не може да открием последното блокче. Еми, значи напускаме. Hang on a second. Soren in disguise looks like any old Enderman, and so will you. How are you going to find him? Walk up to every Enderman out there and say, "Hey, are you Soren?" Да. The whole point of the disguise is to avoid that kind of attention. We just need to get his attention without riling up the Enderman. Try not to die, okay? Добре, I бе. really hate to have to watch that from behind this protective glass. Thanks for the vote of confidence. И излизам. Рубен, стой! Стой! Ей! Just gotta get Soren's attention Абе, and avoid attracting theirs. прибери се, бе, прасчо! Това стана на Паржова. А, не, прибра се. Hello, my friend. Bye, bye, my friend. Това беше маздичко. Така, оцеляхме. Браво, че не ме изяде. Oh, please, can you give it? Ай си му го взема от ръцете. Мазно. Пускай! Влизи, 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 влизи. Cracked it yet? Not yet, but I'm getting closer. Добре, сега не моля да го крафтна. Ехо. Крафтинг тейбъл. Сериозно. Добре, аз нали за това се прибрах, за да крафтна тая простотия. А не за да си говоря с тая. О, добре, значи те са ми очертали пътя. Try this again. Hello. Цък, 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 цък. Use. Looks like building. Let me just take another look at the instructions. Айде бе, поставяй. Nothing I can't handle. Блок. One block down, 5 to go. Айде бе. Не ми се принам. That Soren's watching wherever he is. О, боже, ще умра докато го направиме. Тука. Тука. О, добре. Така. Тука. И. Ето тука. И какво е това? Evidence of Enderman intelligence accomplished. Nothing to see here, guys. Just walk away. Okay, they're not walking away. Definitely not walking away. I am sorry about this, but it has to look real. Това е Соран. Вижте го. I don't think it'll bruise. Your face, I mean. These suits were built with durability in mind. You must be Soren. Соренчо, ето I те. am, but must I be? I'm not sure if I want to sometimes. Sometimes I'd prefer to be anything but Soren. Like a donkey, for example. Where are the others? Your friends are stomping around uninvited, making a mess, I'm sure. Да бе. By the way, as far as introductions are concerned, this is not going very well. We're in danger. Този от Oh, качалка. what else is new?
И сега брада. Whatever your issue is, whatever your problem, it has occurred before and has been solved before. Even so, what do you Я ме need? давай бомбата и чупка. I'm gone out of my way to avoid these types of problems. We've come all this way to ask for your help. I never invited you. We need the Formidabomb. Ама... Как ме зяпат? There's a Witherstorm on the loose and it's eating the world. Ah, I see. You misspoke. You don't need me. You need my stuff. I've found that when you give people what they want, they turn on you. They become resentful. I won't do that. It's only natural. It's why I prefer Endermen. They always do what you expect, almost to a fault. You're a stranger. And what you're asking for is too dangerous. I have the amulet. What? Gabriel gave it to me. Gabriel? Gabriel asked me to reassemble the Order of the Stone. The Order of the Stone? They asked for me? Еми, I've always known they needed me, but I was never sure if they wanted me. Gabriel is your friend. I don't know. Does he ever talk about me? Sure. What kinds of things do they say? Specifically. I can't think of any specifics, but they've said nothing but good things. Good things, yes. But what about you? Are you my friend? да. On the subject? Sure. That's the best thing I've heard in years. Admittedly, it's not a very high bar. Браво. Don't worry. I'm going to help you because that's what friends do. Гледай, да не ме измамиш, Before ей. we leave, I'm going to give my old friends a gift. The gift of song. Ти, сериозно? Gary may seem scary, but he's a swell guy. Sally dilly-dallies, give her credit she Боже, спасете ме от това. same to the untrained eye. What's happening? That's a lie. So I say. Той дали не се опитва? Wait, is that are you? Soren! Whoa. Nice to meet you, Soren. You look terrible. Излекувай я веднага. Oh my fucking goodness. Bit odd. Look away. You've upset them. You've altered their behavior. Okay, let's go. И така, хора, ще разберем какво се случва по-нататък. Следващия път това ще бъде всичко този гейм. Надявам се да ви е харесал. Ако така хареса, го оставете ми коментар и се абонирайте за моя канал. За да мислите всеки ден. Бъдете чак с мен, не ще си на следващия клип. Чао!